Како се зовете? Ивановиќ Слободан, звани Пејч. Добро, Пејче, како убисте лисицу? Па ето, бато, не знам одака да почнем. Синоќ сам голубе неки за научилито и диго се рано јутрос, око пола 7, поштам у WC. И чуем кокошек кодако и се бем да идем у WC, грабну пушку, не би метко и право горе. И кокошке се узнемириле у пола брег, кад ми дошле да им да крекају, и задал сам, маскирал сам се и чекал сам едно 4 до 5 минута. И кад видим само нешто иде, а нисам могол да видим кој е, само сам видеа уши. Узел сам пушку, чекај, пушка прави само да преконтролишемо. Возим и кад се избарабарило прават с мене, што кажу, лисица е лукава, стварно е лукава, она скок, ја опали еден, други, приđo тамо, а нема да трукće, не, да видиш како плото е. Позва кеву, чалета, дојте ми да видите, те паде кво е белига. Позвал сам ту мала комшија, кои су гадали, кој сваки ја носила. Однела едно 20 комада. Само из ваших дворишта? Само из нашeg. А моje su tu zatvorene. Pre neki dan je od ovog Draganov ne, komšiju, zmijao da je preko dvora. Čao tu se deo mislo na rabotu bili. Neka me, čao bе što nisi ubio. Ma koji će bе? A i sami ste vidjeli kvo je gore. Mislim, vi ste bili prošli put da snimate gore oko Bunara. Vidjeli ste kvo je? Jeste. Od kako što reku, vas smo kao da primamo nešto gore. Gore močvara, gore šugavo. Će nas izdamu jasavci.